Ngalelo umuntu osibukele njengamanje abnormal ngudlu lemoto enkulu ethola ezinye imoto incwadi encane engafundeki ehlola abafazi amanje befunda behlulu khiyovula bongokhiye lo okhulumayo namhlanje ukanda kanti omasondawo ukuthi maqhume elinye unyathele ngelinye no ngandla kwethu ikakhulu namhlanje into esikhuluma nabantu ba sishilo zathi namhlanje ba kumhla ka15 already especially siqale ekhaya kwaNgonyama sathi kubantu abafu befuna kakhulu into zokuthi baphile kahle ezintweni zamabhizinisi kusebenzeke sathi kubantu bamabhizinisi amancane sathi kubantu abafuna ukugezwa kwahlukahlukene kodwa uze ekhaya ngoba into ebalekile ukuthi sondele ekhaya kube ukuthi uthola impilo ngoba baningi abantu abahlala bekhaya bethi izinto le ekhaya ngendlela okuyizo abakhona ukuthi bona bekwazi ukuthi bayithola ngoba bathi imali iphezulu so ke namhlanje sithe wonke umuntu le ekhaya wamukelekile akasondele kwaNgonyama kube ukuthi uzoniwa lento ayifunayo ezomenza ukuthi kusasa akwazi ukuphila umuntu ngoba sibanekile abantu noma singabona futhi abantu sithanda ukuthi uma sinika umuntu izinto besambe sikuziveza abantu sikhuluma ngabantu kodwa kubalekile ukuthi wena ngoba into enkulu vele umnyanga abuyinto eyimfihlo so ke asikwazi ukuchaza size sichaze ngezinto zala ekhaya noma sichaze isebenza kanjani noma sinamthetho muni phambi kwabantu phambi kwe-TV kodwa singakusho ukuthi kumuntu ongafune muthi ofuna yonke endlini onke yamadoda akeze umuntu ngesimnika into ebonakalayo kodwa yena uzokhuluma into ebonakalayo azoyibona yena kumuntu ofuna ukuthi into azoyibona akhulume nayo ikhona ngoba la ekhaya igodlo zehlukene kathathu kuhlukahlukene ukuthi sikwenzela into enjani kubantu abaningi abanokubona abaningi bayizinyanga abahlukahlukene bafuna izinyosi abasondela abantu nezinyosi nazo imali yazo yehlile kubantu abafuna ukubamba imizi yabo ngesikubale abantu abafuna ukwashwa ugezwe ibhodlela likhona ethi abnormal eliyimqo mawulithathile siya kunendlela okwenzeka ngayo esingeze ichaze futhi la kodwa kubalekile ukuthi awuyisukumele impilo uma uyisukumele manje ngoba nje special siqala namhlanje la 15 till 15 December bese mawuthatha wena into yomcebo bese ungitshela wena ngoFebruary noma ngoJanuary late ukuthi yini osibona ngoba into yomcebo phela kufana nengane lento iyakhuliswa ingane awuvela ukuthi uyizala ebihamba so ke kunjalo into yomcebo usengayithatha manje kundawo maqala unyaka ubona ukuthi unyaka uqale kahle ubona imoto uyithenga nga2 nga3 usuvele ucebile so ke ilonto sitshela abantu ukuthi ispecial abantu abasondele bonke noma kuthiwa kuphi ngoba sasenze la egoli eGermiston kunumber 21 with deep road inamba yokufonelwa yala ekhaya ithi 076 70 55 196 076 70 55 196 sevele konakele ispecial igroup inkinga yegroup umuntu ofuna isigroup la ekhaya abantu abasifunayo angeze ukunika abantu abaningi bayisibalo ngoba isigroup akusinto awuyithola seyiready futhi isigroup sala ekhaya sifuna igusha nje banibona ngifaka iphanda zamagusha ngisuke ngenzela bona abantu ngiyacabanga lo nyaka abantu sengibenzela amagusha badlwe na ku60 esibenzele so igroup zifuna ukuthi uzoyithatha qala ufone noma ube nelanga lonke ngoba sithatha ilanga lonke mase isigroup somuntu asente kuthiwa uyathatha uyahamba yiloko kanjalo siyanthanda uNkulunkulu anibusisa amlondoloze sibuza kakhulu ukuthi kunalo muntu naye lo osekuthiwa akasathembi noma oseshayekile kodwa ungalahli ithemba esingakusho lokho asifuna ukukhuluma okuningi asifuna ukukhuluma kodwa igama esingalisho ukuthi ungalahli ithemba impilo iyazanywa impilo vele kuyaliwa nempilo ukuze uphumelele yiloko siyanthanda kakhulu eGermiston number 21 with deep road enumber nethi 076 70 55 196 seyingudlu le sewuyugobela ogobela umahlomba abanzi ngokuthola izono zabantu siyabonga nsale kahle.